From Mamo Aquaba Shonko eba too much GH if you so medi edina na ama owusu and sama esti ewo oman mu na sabre mede ehwo nyamnya ebe somo ewe fide so enu teje bre epa ebusu from meka ne sano eye ensema na mfama mu kire se abrante ani din edina na osai bonzo a oye ejuma ewo next TV ne biem so owo YouTube channel ani din ede unhu enyi rains no ne nkofo bi ababonte abechem se bill la court acceptable no ye 30,000 sorry 30,000 Ghana cedis na biem to two sureties no na me aye na dom ama netmi enya etichai fo bi abateso makogina mu ede amanama sika ne etimi etua na nifia wa ba tese wo dwodwo no kakra no de abepia mu biem ewe kire ne se eye Reverend Obofour awoda asori ne din ede Anointed Palace Chapel tese woni nya asem ekopie mu ewo court no one sign ede eye charges no mienu asa abepe so aka de ewo ho dada wo nka ho nsem ewie na no ena amagana for asomo so ka se na tese osofo de enka semwe de yesi osofo de ka fama nyame ene no maseba de bia da mo ka na wo krampo a wo kire Boniface kampo no wo ntimi emfa wo de enche na we de asebekese pa ensemwe ene de keka wonti ato ensa ede afre eye Obofour Eric akwesi enchi a woda asafani din ede God's Revelation Ministry wo eye ablekuma agape honom no yato nsa de afre ne se wo mra no me boy wo ensem nti jebre ye twan ho ede abasisi a akwa ababiem Obofour mo akwa abashunko medase bibia boko na me adom Obofour Reverend Obofour ni se oye osofo pini a woga na ate se oda asafo kese anu na woni eye nhu nya asem na ate se ewo quarter ye nkem bi osade two charges akoka won sa asem nhu ni sen yo medase ma me chia too much chief for ni adofo na me chia me retire kabwa the na me chia we ye kwa kire na me se Hoahi ni Reverend Obofour asem no aye controversial kakra na ma Hoahi condemn for remind 2 weeks and I'm at say one man one some man charges are 300 and this can be told 30,000 and I'm say nyame odom fo bi edom no man apie no was another charges at so nyame can say utu ataka ma we awo we na bia Reverend Obofour nyame can say Obofour enye man nka oyini ne kuma onya man nka na inise so bi di pakum to so a ana anotin ko Obofour ne ama Obofour nso no ode asem na dane mra ne se nyama bebre na nipa ka for Obofour enukre yes na I na eti nyama nyo edi o eni aba eti na ensem na koso ama ame Obofour but Reverend kwakudi odi amono entwi mi name na me kan so be je manaka na me se sa 30,000 ya omode tun sui Hoahi bre pansa wunya enukre am se odi amono obo ne sa no finger take na saska na el pin no chicken change because the gas what to go for your crowd them kura it's more than 30,000 but near can say e ni pakum and a brother the torso and a biem so no be enya kaskasa na pasa so dwe ba wo hwe Hoahi kwan ya na ma me fa so ne nwa bi atewia no sa penny no ko bodua na nko tensum ne nko ko twa ne nwan mu twa ne ade o mi o sa fa ya be kan say eduabo sefie eduabo na wa bono so mu wie no mu se kwakodi amono antwi ne ho ni asem a I tell say eduabo betima chesi o mu amu fie obi a onnim ho hwe no ebeba be kan na sa efie ni nipa eko na fie na po nti na me kan say me ka tse Hoahi ma me ni nua ne say mun kono mo kodan dua say wo pass dua dia na think say we nyina no na ya ma ye charges bia to no so ne ade no case ne pende no obi aniwa me nua ba
obaka for asem pa kono ho obeton se dey hie ne busu edi na me kan se meka ga kra se Hoahi si nyame adom na ofisa case mu a kasa bi wo ha enu kwa se wo ka se e kasa bebre ho te obo wan se obi ka kasa fin because of social media no aka ne tra no afa ne ho adi okay nti yama we nyina anya asua de ma others because obi se o Reverend Obofour sofo ade no kita asem mo de den sa ono onye se o kita case mu obi no de murder case atono so ono de asem na court ana court fo hwehwem na okwan so ya mpa no amabia ka ejintu kama so won sa won nti na me kan se ade de enye bet ko di amono me ka se German nka u German nka on ya hwe u twa takama wi an na biae because abrabo na ye bono otanya amani wo na wan hia amani a unhia nkundie wan hia nkugu a unhia mpecha nti me kan se ba bia sana kodu bia okwantwi Reverend Obofour wo de ukọ si enya mu e be jam but ne ehu wo mu no duabọ no na meti wasemasi ya na pete se eduabọ no e na ama eye Reverend Obofour ni buofu a odi 2 charges abeka wana oh there be me just say duabọ de Ghana for ye believe in duabọ instant judges the judge was an instant judge what you believe in that into you believe in duabọ na wo bọ no wo bọ se ten asam na yere kokko to ma hwem nipa na so be dia dance ma oba no o se onu ni gombo bia so that say any it is akwa no se makoma so ko dia dance ma ohun eyo se makoma ade na ekoso but dem can say asubia o ha efie adwo but asubia no efie nyo na me can say Hoahi ne maame oba tan yesa oba tan de otwo asem ba otwo ano okay ntinka asem ne bae no kura no mo pemperufuma ko Obofour unu ekuma no mo ntwa mo na mo present man mo otumfo ade hye ene mo munye manenka ne ko fo nua ne refi ne yen kan fi asem am se kan say but I say asem na si ema abufo na kosoro mama me ne duapọ etu bi so Obofour so be chansa on chansa eduapọ se fi ti na me kan say yenya hwe yi ene ya no kasa ene kwan ye be fa so ene ni partner odi for mama fa we enso embra enkofo bi keka se the entia eye Reverend Obofour ni abre ewo Hoahi eso a osisi ade odi 2 charges abeka won se no kwari ebi ewo bebi a won pese be dedi enu ntu opekwan bia so se obeka na sha eno no onya ho akonya enka bi David enya no kure me na me ka cho se enya no kure bo ba bia se a police for pe no kure so free Hoahi ho ana police for fe no kure so free Obofour na de no ho ko e be bo a no kure ana no ho ko se mo hwe me mo investigate me obi di ni pekuma to no so ana se mo ayo hebe ebi kwase edu ebi kwase Obofour dum ne phone no mfa do dwane nti ono ade no akoma aban investigate me ade ayi hwema na ne yokoka asa no kire wo Hoahi no want man prove evidence anu kwa number 1 number 2 uma me bia okasa onti obi o so akobodua akwanya ma ensefota basa obatan so de udue mantemante obatan de bia udi sabe udi ajanan nti akanya kwan we so ena kaisa ofa odi for yenim se enkan na eye Hoahi na danfo pa ene Reverend Obofour mo nanti bom du brebi krampo no na agrada ye se wo kasetia eye Reverend Obofour no tumi ejire mu ma no kasetia na agrada anche na ensem ne ni sisa ya o medane atamfa se anu wo kasa edietia eye Reverend Obofour enti won jindi se eye Hoahi wonim bibi se dance ye sronko efa Reverend Obofour nanti ka wakọ so for asem wo don wakọ se na wo kan o mbese me fa asem ne nya asem se wo don wakọ ye nhwemu ye hu se se asem no wo nhye da nya ye sa e de ato so nya yakọche Hoahi ni do kan ye na adan na biem so asasfa 2 charges e de aboso di ankwa na eye Hoahi e de aye Reverend Obofour pese at all cost no nkoda je o ameka se me je o se ni pasunsu o ni pasunsu so we are se e da fam e se ni ba bia suro sa de okay eno na di anyomfa to ni pantem okay omutimi san twen so ada se me ameka kire Hoahi ni se ene Obofour ni se agrada do tini ba biu no mo sha se omo ed se no omo sopa
twa ho ko ba na ho insan kwa agrada ho on se nipa bi a baka so do wadwe ne benante no wo hia kwanhia na me kan se me mo se wo ahinye me nka so Obofour nye me nka se omiru no omuni suban na mum se usum konkon se fidi a eyi nkontompo usum kontompo fidi a eyi dabraba inti afiri a wosum ye no eno na atwa ne ho ayi no inti so obi pani tie bi agi anka ya agrada no beginani ko se ne nsaka na tamfo mienu no mo ko but ma me ni obatan wo yi si ba ekura odimo kotene pa ti me kan se Ghana fonfanye suade ye na se sofu bi ka se koye bibia ba twi ho mienu enam nyini se wo yi pia sofu bi ka se bra me yenya adwuma ba yeda what do I say inti nipa bia no utu anama ma usunsum ni wanim wo se ne ame koye no bedu ba bia sunsum ba twi ne ho firi me ho ti ase su nipa da ja samai Obofour ye di ensem no esi die na wo ka kire eye enkonform do mo started Reverend Obofour so ni wo mo so mo tai eye huhu enyechi aka se tia Reverend Obofour na me kan se am se ade bia abetire o ma asodwe ba okay so be attack Reverend Obofour personally say omo tai huhu enyechi omo tai we echi a ebra no ya da fo no ka pa kakra be ka chozo omo nya abotre na omo hia bu sha fo pepen fo bi omo ko Obofour omo ko transform ni fi asam omo nyina ya asantema this year omo tu fo this year no omo ye bere edi wase le beka Ghana because ne ensam fata na bere no e be koso dimi de kakra beka chom so obia mana ko mamra fam omo ya attack Reverend Obofour na emu omo pen krofo no mo ne ko transe na asem no ko yi fi o de ko ayi okoye omo de to no so ko no ko ma police so on investigate no na on investigate akolusetiokrasa makamere eya sudwe ene nyina Ghana yepe na Reverend Obofour so the two charges no akoka wono no so dey na obeka chem e wo yefide so ko twodi abono ya me kan se uni aketwa ne ohu ani misre media game se jo kan se bi ya credit misre o twaso ma sam fana sam ko to be bieta ne tu ko twere bieta nyame kan se utwa taka ma wi akakwapi on we hweye ohu ani ono wanante da ma ya tu da prophet man ko bi aso da em ni na no da ko pa kakra ba kan se ma tu ko twe be twere afi ma me so bi bi ohia bia se sunsu ma ja no but sunsu se na me ka on from live was 0543 419160 no from 0026 5050388 from an san ka me do bi as Obofour Eric akwesi enchi ene ye ne no etna sisi nkonya efa eye huhu ehi ensemsemi eyi na na dey aha ene ye de besi hye so ubetimi e de wadwentwe efa ensemi hu aba ye comment section hono na ebiem so no wa follow yen e we IG page @tumagh_. Me did na ama owusu asa won krato bia anase wadwumadie bi opese wo bo hunde ro so a wo ho akonya se obefa number na ewo ye video ya sana se video ya se no na wa frɛ no betna se aka nsɛm na de besi ekire bia no ɛyɛ nsɛm simple kra na wudwedie no wetimi ayɛ ho advert no ɛwɔ ɛyɛ video so ɛno ti fa number no aha nam de besi da se na ebesan edi enhyemu bi makra mu